Salom Yahum Baminggu tanggal 7 bawah sikitu tahun 2022 situ balik karumalino malangi tehal ia mau bazurang Galatia faza iberege ngawazi sara irugi ngawazi fulu imanet karumalino malangi heya mira kalifuso nasoni hasosala sila mudena-dena bami fuli mi ohe basi soku si mano iheha mai bolo dodo ando ya amisi so iheha baya uga faigi fa boy ke tandaigo nda uga goi fomami onoro dodo na bumi banomi o goroi sa keri so ande nasoza mumao to dunia sebuah ia hewa aisileboto saato bano ilimu ia yang mufaidi oromia za mesana bah dunia banu dunia ya ia bale ifaromogo bani abodo ilu isa oromia za mesana bani hani fahamu badal pakendo Baya asara dodo kota mahalia bali sofu fefu boy ilungu ami le ide yo aya ia lo malangi dia ditaruni hasa da ego ni basunia dania ni haza nar balusinia bamuroi balusi basi dania wa tikikom basanar bagi heha bamuroi bagi heha ibasi dania wa auri silo itu ando babai atagi ita bolosi serti ando na ino tunia dania bamamasi ita nalo atagi ita batalau saezi serti mino pawanya kodam bani hafifu bahufena bazina sara lala mamati awoda hayu dao mangande ita Hello malangi ayat karo malimo ande ba idona do mapapudong ba Yesu Kristo no maano ande yadu samati badisuaya siofo na taanda sa agolo to malangi me bagino ande no irorogo ifairi karo malangi bagino to sumo ite koda irugi mane malko ande bale manus farego walani no ifondoroga onu manusi so bargafi ninania sima no fondoroga walani ya ita irugi mane malko la itehe tekiko zamati kania la itehe fandu zamati kania walani me umasi walani neha sangat ufia ia neha solo inia ha sambalo idona di dunia ibali sore ando badar malino balangi bas malko ande ibe eji to bali fama oda ena tola tero doda ena tola ta era sita do balangi baba urida ande fatua ite hego foda giloto so aire ka Yesu Kristo molo badar malino balangi bas malko ande imanesi ko balik ke darumali ande mamau boy hauli ya ita samati bagi soaya famati da ande bano famati sile fai fama masi lo bala me famati sile fai fama masi lo bala ni la tola lo ya sodo bam wa urinia liha ena utola saki wa urinia saki duriania ke balangi basaki duriania bani hafifu itaria bagi to ande ni hasamati no amaidola gadaya banu itaria lefa ardu itaria lefa arwamati bakhlo ireki dania na ilau ani aman ilau bade abu ia batu bali biasa sama
bali uhi tu dodoro walangi badar mali. Nau sirulu tak oi tu dododa dunia. Nau sirulu melakami walangi baba urida. Nau bertaya badu mahurnya ita ane. Me edona dodoro walangi wa faurida ane. Fauri sinuso bawa masih Yesus Kristus. Dadania bazura Galatia ane. Ibe sikobani famahal babundok baba mati. Banua ni hakeriso banua Galatia. Enal sozi tobali faate doura. Enal sozi tobali fanga azakira hibisa nehas nuso bakro walangi samati bagi Yesus Kristus. Si mana ita ya ita nehas samati irugi mau. Edona dodoro walangi. Tauro ma'o zapusi dododa dunia. Tauro ma'o mamasida iya. Ba tauro ma'o walau kaya dododa darwalinya ando. Ina utola mo uraka ita. Uraka perwa dodo. Uraka pasik dodo. Me ugito dodo walangi. Hasabado tauro ma'o ita. Wafabu ita. Muroi baniha ulidan. Ando imanis ko malituho dalam malilo walangi ande. Falua zisoki bani hafefi. Dua, Sara na oroma gamuata baba mati. Neha sino soba kekeriso. Ya neha sino tebulo babolo sedona tutu. Ela ihau iya. Ela ihau gamuatania. Meda azuma sino walangi baba uli neha samati. Na osoki lala mauri ando babi asopa mutan. Itaria baba matida yang kita samati baku supaya yang kita Yesus Kristus. Aga sesi atapa, aga sesi mangiwa na ituru mawalu manandai, na ituru mawalu mamakau, na irugi inutuan. Bano amay dola neha sono ita tebay kabwao ita tebay kabwao gaheda hana menorotaan bano awas no amay dola neha sonoro neha zagasesi abubu babu sumasiro aboto badadoda bisa neha sebuanoro Itaria oya ngawalo sino paulo basi ituna dunia baba mai hana menoroan banosi kumani ia na lo ia iponoro bofu izamsa ando dania ya itagoi samati bakhsuai enal nano amay dolan noro horang ando sino taluki basino alua baba urida bentuk bani fanga buaga babulus masih bentuk bani fanga baboda baba manuga sisi itu turun lakoda bas baba lo ande baba no Galatia baya baba lemana ita baba nuturu lala ni hasinu abubu baba nuturu lala ni hasinu ataka baba lo sumasino balai hana me edana to walangi te hagaini ni hasiso mahoro ande te efa ia mamobo ande bambo ga fu hasinu umasino walangi ko na ya ita samati dulu malfani enna tola to bali ita sura keriso bana begasma enna tola kafo ma bani hasino ilmu ande lala sai da masih enna tola fa audani to bali de la honkobu ba sino aiku ba ho irene tania mangesa di dunia ba ifuli ia ba bolo sumasi dola ando bagi nutuan idona dodo walani napa fanua sumasi di dunia
na taol hadiah urusan yang membawa. Si dua, falua zisoki banyak fefu dua, ena oroma wa buah sisu. Buah bano amai dola neha si sofa auri bahu tutan. Nano habe noso bahu tu ande bano amai dola si mati. Le ila hadiah di faluania. Ba le ila bisa wa aurinia bahadia guna wa aurinia. Ya ita sino itihege lumalangi tefo fa auri bamotokan na ta'u guna ulut bawa mo ya ita buat sisuki gofu ni suta itu na dodo su ayah kita na kembali ita dila ko banyak fe tatolo na roda bagi itu ande oya narodani hasidona inarutola la tuira baba basaki fa basaki pangerangera fa tolafi dodo ando ya ita samati sino tehego walagi to bali banwania to bali santoro lala banarodani ena omo wa ita data oyo dododa babi amoi panos waya babi amoi inuminia nasi lundu mula kemi lomalangi bang wale ni falwan me idona de lomalangi waya itanya samati to bali ita bila ho bania fefu ina fefu ni samundo oi te ko kemi di lomalangi bani falwada batra rasa lomalangi bas moi inumidita oi o muso de dunia bawa mai hadita badar marilo walangi ande faro dodo inal fato subunoto dak o dodo da bawa malasi sergi baina o mo wa ita batua ite ko de kemutuan supaya ya du mangandaita sawadul ko Yesus ta manimo inal ko bali pangatua ya rumah kembali pangkulura lakuma na sululu pola maon si dedo badu Yesus Kristus mangandung agama yadu